Sveti Jevstatije I, arhijepiskop srpski. Rođen je u Župi Budimljanskoj. Kao mladić otišao je u manastir Svetog Arhangela Mihajla gdje je bilo sedište eparhije Zetske. Pre toga se učio kod privatnog učitelja, a potom je kod monaha Svetoarhanđelskog manastira učio božanske nauke i zakonska pravila. Tu je ubrzo primio i monaški postrig od zetskog episkopa Neofita. Iz manastira Svetih Arhanđela Jevstatije najverovatnije preko Svete Gore odlazi u Svetu zemlju gdje je proveo izvesno vreme. Iz Jerusalima vraća se na Svetu Goru gdje je jednoglasno na svešteničkom saboru izabran za igumana manastira Hilandara. Potom je izabran za episkopa Zetskog. Po upokojenju arhijepiskopa Joanikija sazvan je sabor koji je episkopa Zetskog Jevstatije izabrao za arhijepiskopa Srpskog. Iako je kratko upravljao Srpskom crkvom, učinio je dosta za dobro svog naroda. Kao veliki duhovnik i ugledni jerarh, odigrao je veliku ulogu u sređivanju odnosa između kraljeva Dragutina i Milutina. Smatra se da je posredovao smeni na prestolu na saboru kada su se kraljevi Dragutin i brat mu Milutin dogovorili da Srbijom vlada mlađi brat Milutin. Već teško oboleo, arhijepiskop Jevstatije sazvao je sabor da bi se sa svima oprostio i nedugo zatim se upokojio u manastiru Žiči, gdje je i sahranjen. U vreme arhijepiskopa Jakova i kralja Milutina, sveto tijelo arhijepiskopa Jevstatije preneto je iz manastira Žiče u Peć.